Kemudian karung dulu dah. Jedir ho. Masa lilik ko. Biasa mah pelumak nakin. Kamu nak gue. Iya holo. Banget na. Uy, pinjin. Ah, yo Didi. Pinjin mo jo. Kasi ang apion udah masuk dulu terakhir. Abang kalian udah menjaga warung jalma. Karena sidang orang silawan. Ah, pokok narung tutu. Oke. Itu tunggu mantap. Mantap nih musuh huruf aku ngebuat. Ngeger-ngeger jalma ribe. Bah, mantap nih akun bah. Yang ngadang, hanggang kedua. Iro, ang kagaro. Ah, dia dua karung dua be. Turun dia oleh mengalir turun di warung. Ini juga masih ke. Tadi nih. Ay, Bisa. asa. Ya boleh lepas mereka. Benar-benar nabalik aja muna. Salah. Ya, Mapote. waktu ho maju. Tisa, Asa. ang beso ben. Gepang nih Jo. Becita Tuhan. Ala, Jika biasa. bala di hem. So ben ni kareta kan na di hem do. So ben ni motor kan na di hem do. Ang takbo tu Tisa. Macam sih. Tisa. Asa, Ama bahasa Inggris nih. Majaki-jaki borak di rating hari mati. ceng-ceng merenceng cincin. Renting-renting. Harus kamu nih. Ya haru. Mejengki-jengki mongki di renting-renting nih hari monting. Betul. Laku makarong ni. Parang bahasa Inggris mo. Ito nga muna dua masuk. Bisa. Asa. Yang lain pas sekolah dari dua kelas. Agak Jo. Gepang nih. Mas sekolah online. Tol mo ni itong bahay. Yang bisa. Asa. Asa. Marhali ada kaya baju pa. Ah, kapang nay. Belder. Deh. Sama roll dari. Wardera. Sangat roll di bel kita ngomong ni. Bisa bidi. Asa. Ebil galit ang karalik. Dang busong niya di. Jadi perasaan lu kudu mati. Basilapan!